Hallelujah. Hallelujah. Nyakafu Yesu Kristo. Nyakafu chifu mau. Ebia do mau pen kodechi. Nya yure agbelo nebe akbe bubu. Kafu eche na umau. Alabe yenyem tepo wala. Le mau tola mau fi blek bo pela bon koma. Ejibe nye kule akbe de dakwe eche mia kona mia po mau. Mau le nugan wom le mia pa gbema. Eyo le mia chirando. Ape topa sise sele nye kule ochi. Eyo le penti fafanami. Enami po fuma ke chale kafalo to gbaji. Eye mi le popo chochoke poncho fuma ma. Esak plekele. Ipo fuma po ngbedudu nye be ya wo mi mi nso ablo review. Yata Yesu va che po fulari. Yesu po fusi wo koda nyela. Edenu wo. De la po fusi wo koda nyela. Edemia kata no. Lego gata. Yesu doble globe. Owunu sianuvo. Lego gata. Yesu doble globe. Owunu sianuvo. Owunu sianuvo. Edonku eyimake Yesu han doble be. Eli. Abasa batali. Nyemau. Nkata ekplem dido. Eyo dogle be. Eli. Asi o me chonye bobolade. Eyo blebe owunu sianu. Kosira gbeva ya. Egbelo na mi be ya yenye anlek polola. Eyenye anlek polola nyela. Mau polo mi to fia po nu soma. Le kosira kakava kode. Egbe kosira. Le faible bois me be yenye mi afot polola. Le chinu kaba ye be yenye mi afot polola. Jinu ye keme mi da be yenye mi afot polola. Egba agbo blom na nyek blobe. Eyenye wenchi vavala. Fufu enya agbeleto. Fu enya nyek ba ekeji wenchi lala. Wenchi eya e Kristo yenye. Hallelujah. Eyenye wenchi vavala. Alabe wenchi onani. Ati ho chena wen onle. Emane nu ya akpemala su. Menye wenchi vavala onye ma. Wenchi vavanto. Wen ke vafi fola. Yike lagbe le gbogbo plem china. Wenchi vavala yenye de la Yesu Kristo. Ya gbolo mo le nye plem. Abekpoda. Alosi alo ike nomchine. Acheku gede. Alosi alo ike le eye Kristo njia. Acheku gede. Fuenya glede lai. Eye nye wenchi lai. Eye nye klobi nye pa lo jiawe. Ebe ne menoye nuwa metele kware kechego. Vasre si make eno de la Yesu Kristo nchi. Afina tuwa chekwa. Nuka kala edonku enu gede jina. Edonku enu gede. Enu gede. Siami mo gede. Kafra mi do agle de la ogbofia. Ami yodo akutuchi. Ami yodo wenchi. Nenye ba ujibe wan na chena yonu ya. Odena enu. Wadenu mina. Alebena ne kema noma. Ahemona. Atia betecho. Usia me ke bia gede aloje mama etenida. Achiro gato tona da chinchi odeneda. Iye no let them da. Okpanachia aloje okpanekalo. Eye bakmama enabe achianto alojema esena beve.
ebeneme no ye mama to cheku kede afimi a cheku a elebe wade enumo eke ahemona achia fo cheche wa cheku a alope ku cheche wa chia nume didawa edenafu ma chenyiro ta agbede la gbojiri ade achi oke gaba miedema e kayo tulichia ado katara inele dema aloja hasana bebe enye maufanya bembi atwa noma achia nya biaba ku kache miela yesu be yenye wonchi vavala nya woni aloja ta no demi yo le mianchi vo ku kache gemiala fina teche kuma no vino vavasa samoa ayenye maufanya ikele nya gbam na bi eya megawe eya nawe eya megawe nouveau sia megawe ne wo nouveau era melani nogo ekuke naku apoto yesu le si ogbrom na mi be nye wenchila ala be menya be yesu kristo amekokwe amechache ameke nouveau melanu eya yoni ta miawe ka noenwa ele bo ate nouveau odi nouveau yokele miacha ele bo adeda yako chaf miatu no achimanu azu aloche na chima be miatu chekede ala ba fu ike mi ahoto yesu bo ne me sokple miatola awo ni metele kwa chego no me kele yesu nchi ne me le miamoa ni metele kwa chego amanu be kele yesu nchi ne me le miamoa matu chego ta Agbenya ona mi edonye matrewo edonya hasiwo edonya hajeje edonya gbegbe edonya kuvia edonya fulele edonya machuchu eya wenye nu ike wa dele mia aloje oma amekoma dudu novinchi lili mekanyona novio fulele no mafo na novi eyo katale bo adoda yenye agbele la etedena nu edena chi wuyo le aloja ma bo watuma pomo ache ta maufo nyanya ike gbemo le nami afimi ate no yesu no ele be mi adesi okata ne mi no ye nchiko afimi atoche kristo le mi akpema afimi acheku gede ele mi adenu fonda le mi apaka amagbeto mi nyala nyimanji akenu fo pe di machi mi anu ne mi no ye mo matu acheku gede o ale be mi alera apotolanchi ma bia ole ya ncho yesu gbono be eyenya lekpolo la nwi me bia obe mekale okplom ebedela yesu kristo ye okpolo la kedenya ba foto ma nye okpolo la egba be yenye wanchi bavala ewenya loche de e khose vava be inye aloche na yesu kenenye aloche de e kuka chemnele ocheche olisan e ka chemnele e agbososo kamenele chemnele chima prom na kodokio na kristo blebo hiki amapo no mega flu ebe la cheku gede nenye be no be anochia no ebe alosike menno achia no alosike meche no la ulane funagbe ne mala yesu no mala kuchego amada gbona becho yema cause yesu jiso yema subona yesu nka yelekpo chicho yeleyi awo chicho popo amade bie sebe chicho popo amade ni kema chebe na oyiko awo fi kema chebe na ofo wano chicho popo le kema yesu yenye bia pa chicho na le yesu metutu akpo o chicho popo ikava ofa akuka chemnala akuka amono do fagbe nela yesu fuma chi chokpopo fafale nela yesu nti fuma chi chokpopo fafale abe mi no nyema be nyama no nyema ala be nyema le mola me tele na neke woke
nele yesuma wasigbade meba aye jino nyirela nele yesuma usodefa aye jino nyirela nele yesuma meba osuku dedia aye jino nyirela nele yesuma wo agbate ke komnela aye jino nyirela meba nele yesuma wo nukoko de anyola nele yesuma o megatama bukeola novinye kaka ye nous vont de wogeola ala ba yesu ikala siwa e ya nye wokese no yesu ma nye wokese no e ya dede esu na wo ano ebe wenye fa lochela ta ejiba na cheku gedela si kenele to pre kenele wa boku cheche gedela mola wa ba amya e chaka pele yesu la nele yesu nchide amade kema la wa fu anyola nele yesu nchide ano dedie nele yesu nchia ano rejuné nele yesu nchia you see yourself that you are a great man, you are a great woman. Nele yesu nchia si quelqu'un est quelqu'un, un homme bien et une femme bien. Remets-toi en Jésus-Christ. Confie toi-même à l'Éternel, à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus veut te glorifier. Et dit, il y a deux petits coquetons. Eh bien, ne la tiens, un petit coquet, à d'autres chambre, tu es sacré. Américain, elle y a menti, ne bien loin, elle est naoga. En quoi non la bosse somme? On vient de chiner qu'à de la fou. Elle a donc ok, mais les Yesu mori et Jababa na kedema. Yesu menonori. Ma fille onana. Le collabele que na kuchi dari. Piscine. Alors swimming pool. Et tu oku na dari ko lena. Na kpodo ku obe ye ko yedo ku ko nyoro le chiama. Ye pa fide kamera chechemo. Ne nemo no na Yesu mema. Ne gere chi agoma. E na neva chi ata mele olego. Passer si me que no gere chi agoma afi wala. Ne le Yesu ma ala be exam e ke ni mo inde homa ye ni tuna votu. Ne fiafiva safi mele si okofu votu. Na mebula va safi mele si okofu votu. Ele ya kala fa. Ne nema nye Yesu ma no ko doku ne nema na ko fo doku Yesu ma ba leke ne gena do fo hogama dana lo mo na nya ne nema na ko doku akọ de Yesu mema. Yesu ne demono papa Yesu abia beleke le mano belo nya koima ne hoye jisa ne hoye Yesu jisa nya ba ye nye fa nusiam to bisiki mo ngole yo la mo ajeto mo yo wosia no yo koke no enu male chichem no vane na hoya fika mawala ye ne be yo subo ne mawamelewa akpemela siu no vi yo mega fiolo amade kemagafu ebe yenye wanchi vafala nele Yesu na tomo wogo amobo yo pe Yesu ro domu yo alapai doma wo enye nyagbrom na ala ba ma onu ike wo mi Yesu apoto Yesu ko do na wa no vinye ne gedema akponu ku meke wa gble ne ko be Yesu na ma no mo Yesu ma no mo Yesu ma no mo edemona gedema Yesu peut dire qu'on peut be ya homi akeke pa bobi akpasi konami e fait dire qu'on peut be ya homi lono kanyisia Yesu kuda chicho kanba amagbeto no vola no agbe no maga choko Yesu meji nye klo pokura Yesu jibia no me bo saklekele afeto Yesu jibia son plo Yesu jibia yi plo la ya chaka plo la de monela me blamola me do avulamo me dona no pe amo me kanu ikele chochomle wagbetio ebe yenye wenti fafa wenti ma ndudu ndono yele wenti maji ebe yenye ndudu fafa lala bla no fafa adunu dawo akele tu Yesu Kristo tomela anu chiu chi kwa chiu takene no Yesu ikenye chia chi komaga chiu no vinye echi magbrono
Nyagala de le mekonye benade. Yesu eji ofeji. Nyagala pete kuma kochi naye. To go to yamba akpochi yawo. Eji yabenade. Chowoji kudapwetola nuko. Awe na wo. Magle wo di akpowo. Chowoji kudapwetola nuko. Awe na wo. Yanye wo si chufe. Chowoji. Yesu me yana na kecho bola. Il a besoin de ton cœur. Ton cœur, le cœur, il a besoin de ça. The Lord doesn't need anything. Jesus Christ doesn't need anything from you. Only your heart. My Jesus wants to conquer your heart. Ochiko jibi ejibi atuchiro ojijila. Ejibi ahowechi ne wasuyeto. Kochi na Yesu. Kochi na Yesu no vini. Eyo metom nelede menaneke. Anyi bachini ode megachichi de nu. Ma obe nya dodo ike dodo wa benji. Jérémie 29 verset 11. Jeremiah chapter 29 verse 11. Yere nya pa bale tabela voici que reclame oui que me nya dodo ike me dodo mianchila. Ebe chobenye amanu beva ya yira fo ngbe do na. Yesu me do anu be tangaleji. Ya ta obana chi megbe chiche nye be me hoise hadeka. Ne hoise ko avama na okaba. Ne nye be hoise ko mala megbe chigo. Globe klo Yesu ado. Afi le fukbam le son de fa. Eh, the Lord is there. Le Seigneur est là. Yesu Christo me be elle te fama. Allah mi sian pon kaka ochi ya chi mola. Fukbam avala gbe ya me no. Dolele avala gbe ya me no. Yo me chichi avala gbe ya me no. Yakamo avala gbe ya me no. Fudenamo avala gbe ya me no. Yo me chichi wo wa avala gbe ya me no. Fumeto wa gbe o. Wa chiro o nyagbo. Wa gbe ba mesi o nye degbe. O me nya o degbe ho. Afoto Yesu le na o. Elebe na kudeju. Adama bito benade. Yesu ye makudenu wo. Edela Yesu ye maledenu wo. Ene nyamtanye melejajo. Egbe ya mahonye nukunu. Yesu ye makudenu wo. Edela Yesu ye maledenu wo. Ene nyamtanye melejajo. Egbe ya maho nukunu nye. Enya benade. Yesu ame enyago. Ta agblom nebe invo la enya. Hagbe abenu vola enye na nyaye hade ye majo fasresi meke ya ho ipe ya yura na vinye esore makpo dewa efie makpo chiwa ofue makpo fo hade kewa apotola lef mai abe chofe chinai ka tam de ka kuna Yesu be maka subo nubo bo de ke ye maka do mawa de ke akokpere yanchi iya de kananye papoto ye de kananye fo mawu ye de kananye fo polola ye de kananye won keme ya no enye won chi vavala na e mako hafi na to cheku la ba manyanya ke polo male no Yesu bana ko wuchi polo ususu na ye le sialesi ke ususu polo wuchi la foto a onu adegbefa menye be ko na no Yesu fe nko yom ko Yesu ma fe nko yom nele Yesu Kristo Nazareth to data Maria to jijiade ele yom polo wuchi alodoko yom polo wonu yia wa vagbo no be kpoda amesia nyonu sia ife enu ple susu kokole be padem ye kake fe chimele egbo nuchu sia fe chimele egbo ye mele fe chimo nyatefe ya awo mano no ne mola machichige no ne mola veve yo kata metom nele melenchi no gola no vinye egbere ayamo kata survival ela be egeda madema veve si o kata si o matomu nelela jifo la fonu anawo chi ajema 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 jifo la fonu
Maba o mawu adegbe.
Dolala siokata siomatomuna jifo afonu anawoji ajema maba jifo lafonu omaula degbe dolala siokata siomatomuna jifo afonu anawoji ajema machi nene mawo mano nene mawo machi alekiawo mano nene mawo bavasio kata sio matomunelela o mau adegbe anawoji ajema mau anawoji ajema eya tabenade ne biaye no to ifon kojia avama nawo nusia nike na biala ebe nusia nula ebe nusia nike ya biala ya kwena ola akede afi nusia numa na bia ye no atun atorego na nyanu ike bia genala enu ike na hiana o ya bia genala afo ike mana normal asio na va no kabiam avua awo ji afo ike mana no ji afo ike mana no afi na va no fubiam na yehowa wo mawo amesi lo onyagbo o chole manawa no vini na neke ma hia o ebe yom e matona nu gaka ko kata manyola ma de wo akofio nu sike na jicho afoto la gboko ni be ne naye ife gbogbo kokoi afoto yesu ne na o ife gbogbo kokoi ya ta obo nu sia ne ke na biato ife nkojila avama no hia na gbogbo kokoi ne ma wo gbogbo ma le jiwa akwefa nunya akwefa nyasa akwefa nu komesese akwefa chidudu atema wo afotola ne ko komesese nyeto na wa adu hia jila membe ne ma wo ko ife nunya ne ma wo da ife nunya re mawa la du hia ji ne ma wo fe nunya le mawa la du hia ji na ne kebali ike gbogbo kokoi ma de kofia wo ta no sike ma ji chogboa yenye na bia gbogbo kokoi ebe no sia mi ke na bia ya na o mu ike na ji gban iyenye gbogbo kokoi ne bia yesu fa gbogbo kokoi ya no vinye na ne kama no keke ma ga don oji o ala ba ne mo fa gbogbo la siwa e do keke ji ne mo fa gbogbo la siwa na ne kama no agara mo ya to be kpora meyina ne meya madonya hoda ko ameyanye nufiala ameyanya foto ameyanya dandola ameya kpolomi to monye toji ya alike wa fobo didio. We can't do it without the Holy Spirit. On ne peut pas le faire sans l'Esprit Saint. Nous maïke suto ya metele de demoa ne gbogbo ya gedemo e yo kwanye no la do de go me ji ma kholo no be yesu gbo no cho be nya nla kpolo la nyi e ko atun akpolo la gbe me amade ke ma tun akpolo cho wa gbe na yesu be ne kpolo egbe be ye nya wonchi la ebe mega ya fire ke na ye ndudu jibo mega ibo kon re ke gbo na ye ndudu jibo mega chokatore ke gbo na je ndudu e ya na ndudu yenye wenchia agbela etoe yesu ponsele chifo e yo ponsela nyigbaji mereke me gabelo ba bosan ponso o da bosara nyigbaji kakeme ponsela nyigbaji e wo ponse yata mobe na onso be na dofo akekele kle chi de gboji na gbelo odoma yata me dogbe dale e yiviviam be nu sema ne swasio afoto yesu kristo ne kplo ne nye kplo la nyeto no ale me dogbe da to kebe egba ebe yenye wenchi la o han leda alon lede chi na nye alovava ano yesu no nye alovava alo alovava yike ano kristo no e na cheku gede
Madok brabo kuchecha a refire gera de fo mama a refire gera de chechi mekanele a refire gera de wagbema e vio fagbema madok brabo kucheche mesia ne swasio la foto Yesu Christo ban koma me be do mele wogo chi komele wogo e gama hiawo e la be elede achi wen chi vanvalano nanya be cheku gera wo kuchechi wa no kwa sima we na jirage a hekesi no afapama na okuchecha nye lono enye nuti fafa amagede akpodede na okuchecha enye nublan popo enye havi lolo enye chochokia amagbeto afola gbeyama no vinya kuka chemnala fulele bakuya alo jijo baku lolo bakuya alo hajeje baku amagoma dudu ya alo ama nuveve Yesu na don sawlo ndoya niyo katama tom nalade baka busebe ya chimo na kwapato Yesu deb manyate fa edolama ifa chima ikele cha chamfe fala le kokomde jiwa chana la chino chima ne na wochi na chema apato na la chifa vana lo ndoya ne le amanu va chiano na no Yesu no na tande Yesu ano abene meleye mo metele na ka ogo no Yesu mebe o gbogbo ma na no na va no Yesu mebe o nchira ma po na no na va ni ke tamele gbogbo be bia gbogbo kokoya eyenye chifo po ni ke bia gene legban e kene ya sosiwa hihia ma po no kata akpere nchino e gajim nala e vukukua afua motoa adesoa wajivina wa eka ndudua alonunu nuka makpole Yesu bo ne ko Yesu mele fukpe gala gbe yamola e ya mo bo yelo fukpe ma mekpege o apoto na vanu tu sumene jakonye no apoto na vanu do na dele Yesu be ya noeme kai hana ba noyeme cheku gede ebenu sene ke bia ya weno ne na onu ikenye wochichi o wadachi tutu adachi o tutu adachi adalemu Yesu ne domo na o tutu adachi o ne dojira magbeton chia amagbeton adaofu akeno Yesu ayomko enya fike watu akperenchi no Yesu ayomko fike watu akperenchi Yesu atu nya haji nya akperenchi atu haji wa akperenya hamunye apoto na siamino oyi obe yayirama emena nyono le utroya apoto Yesu Kristo bankoma amen yatambe mati nene mawo mano nene mawo vavasio katasio matomu nelela jifo afonu anaoji ajema machi nene mawo mano aleke awru mebe machi nene mawo mano aleke awo vavasio katasio matomu nelela o maula degbe anaoji ajema oyera mawetoko.